Si ईश्वर की कृपा दगे आइना चीफ मिनिस्टर की फमसी मयाम की ब्लेसिंग दगे ओइर मतुंगदा आइना गो टू हिल्स होदोकिबस करिगे आइना गो टू हिल्स होदोकिब्रा हार कांदा मतम ममा चिंगदा लेरिबे चिनाव सिंगा तंपाकी कोई गवर्नमेंट सिगा eikhoi की चिंगी लमजिग इसम समनदबदौना तौबा डेवलपमेंट की लमदा इसो सोथबदौना तौबा पीपल टू पीपल्स कनेक्ट वाटपा interaction watpa adugma mayam du thengnarapodagi aina nakoi mayam gi blessing dagi aduga ishorna sanbi bodagi aina sek cm oibugai go to hills side na tawrkanda village to village karai da kari wali kari sothari maramdi development manadana aduga mutual respect lainadana eikhoi unity porpongamoi. That was my target, my mission. Koi masian amaga mutual respect lainadraba adu eragadi koi peace porpongamoi aduga punna manipur chakhotpa manipur mo oibangamoi habisi खनबदगी आई गो टू हिल्स हौरकांदा लंबी फत्तबा मयाम इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल की लेरमीबा अवाटपा स्कूल की लेरमीबा अवाटपा कॉलेज की लेरमीबा अवाटपा हेल्थ सर्विस ता लेरमीबा अवाटपा मयाम से लास्ट 7 years ता आई बेस्ट लेवल आई विथ माय मिनिस्ट्रियल कलीग्स एंड एमएलएस आई होनरगा लैंडस्केप चेंज म तोंब होनर पुन या ऑलमोस्ट 70-80% माय पाई लंबी नरांग नहान की नितिन गडकरी की मयाम थेंगना बिरंगनी 177 crore koi ukrul dagina technopol taba adagi maram parent road huji almost loiga dore sumai ta guna lambi thongi maram sida rik senapati ki in and around koi huji kano concrete road la ka dore concrete road oiraga dia khoi at least 40 years dia khoi repairing to gabe paisa thada da ba tamilong chapiu hana gi tamilong du huji ki tamilong lo yang biu hana khongsang dagi na tamilong yong no hono ba it took around 3 to 4 hours huji just within 1 hours to yor lambi phara banina aduna sigi government na khara lokha rai si kari gino khoi ai ngasai bidu zakhot pa manadradi ekhoi nungsina ba yaro aduga praja amaga ekhoi si self respect lai nadradi aina mahenle na ai ngaire na chatlagadi aduna ekhoi nungsina ba propongam aduna ekhoi mutual respect aduga equal development madudai dai change bane aduna go to hills or matung da go to village haidna amuk hapa kana village to village kari walige khara development mayam doi hona bane